Так, экран көрүндүбү? Все, Көрдү. каршыда эмеде токтодук биз. Кайсыда эле? Скрам мастер. Скрам мастерибиз каяка кетип калды? Вот, спринт скрам мастер. Кто готов на эту неделю стать скрам мастером? На этот спринт, точнее. Мен жазып бериңиз. Полностью ответственность аласыңар, плюс еще спринт ревьюда биздин жасаган жумуштарыбыз боюнча полностью отчет бересиңер. Хорошо. Все, мен деген ким? Мен Айжамал Самибаева. Айжамал, жетишесиңерби? Выгорание болуп кетпейби эле? Я уже закончила вот этот опросник, Башатка жүктөп койдум. Все, хорошо. Все, тогда Айжамал полностью встречаларга, эгер вдруг у меня не будет времени, потому что мне еще нужно келечекте тоже работать. Ой, келечек диджиталда. Мен ордума сүйлөп башкарып турасыз да, короче. И плюс на вас полная ответственность по реализации задач по второму спринту пойдет. Хорошо. Помощник керекпи, кереги жокпу? Жакшы болот эле. Ким болот? Помощник болсо. Ким даяр помощник болгонго? Ошо помощник болгон, бул спринтте болгон помощник 3-чү спринтте скрам мастер болот. Алдын ала айтып коеюн. Эч ким болбой коет азыр. Просто готовьтесь. Ар бириңер ошол ролдон өтөсүңөр. Ар бириңер. Мисалы 20 киши отурсак, 20 кишинин баарын тең скрам мастер болуп чыгасыңар. Сакал эже болсо экөө жардамчы болбойбу эмне болсо? Барбы желающийлер таба аласызбы? Жаныңызга ким кошулат? Эмне кылыш керек? Ошо полностью команданын иштерин көзөмөлдөп, артынан чымчылап, ай, жумуштарды бүтүрбөйсүңбү, ай деп. Давай деп. Полностью менеджер болосуңар да, в общем. Менеджер, спринт 2-нин менеджери болосуңар. Бүт жумуштарын карап турушубуз керек. Бүт жумуштарын контролдоп карап турасыз. Мен просто Өсүмдөгүлөрдүн баары эле почти карап атабыз да. Мен үстүртөн контролдоп турам, если что-то не так, сразу жазып турам да. Нургүл эже кошуласызбы? Мейли. Убактыңыз болобу? Убактым тарыраак анан. Бирок көзөмөлдөгөнгө даярсыз. Эсимде баары ошол эле жумушту кылып атабыз да, баарын карап. Бирок бөлүп алганбыз да 5 команда. Нургүл эже Башаттын ичиндегини. Жок, Башаттын ичиндегини жазайсыз, Нургүл эже. Сизге 5 проект бөлүнбөдү, ошо 5 проекттен тышкары дагы Башатты контролдойсуз да. Кошо берейин, үйрөнөсүз да. Анан кийинки спринтте сиз главный болосуз, сизге дагы бирөөнүн жардамчысын кошуп беребиз. Хорошо? Азыр пока Айжамал менен үйрөнүп туруңуз. Экөөңүздөр чогуу иштеңиздер. Так, бир жумалык спринт коюп койдум. Силерди бөлбөй коеюн, бирок промежуточныйга обязательно катышышыңар керек да. Бияка еще чек-листтер жазып берем, что надо проверять, где что, как делать. Попозже я оформлю, хорошо? До завтра, где-то до 12 дня я уже заполню карточки. Этот вопрос мы решили. Пошли дальше. Моонларды пока койтрайын, анан деген. Вот, аналогдорду изилдөө боюнча тапшырма бериптир агай, бул агайдын тапшырмасы. Бизде бир маселе турат да. Мы будем сами создавать сайт или мы попросим Келечек Диджиталды, чтобы они нам составили сайт. Подумайте, в состоянии ли мы сами сделать сайт для себя? Если да, то мы будем сами работать именно кодовую часть боюнча. Если нет, физически не будем успевать, тогда мы попросим Келечек Digital сделать нам сайт, но прототип, идея нашего сайта должна исходить от нас. Сакал эже өзү жасап көрбөйлүбү? Если не получится, тогда эмнеге берип Келечек Digital'да. Бирок бизде азыр көбүбүз ошого кызыгышып атат да, сайт жасаганга. Хорошо, тогда остановимся на мнении, что мы өзүбүз жасайбыз.
Анан Сайкал же мондой деп айтты да, же Күздемиге или Башатка кайсы бирисине сайт жасайсыңар деп айтты да. Да, аны мен видеону көрдүм. Я предлагаю башында биринчи эмеге жазайлы, Башатка жазайлы өзүбүз. Анан Башатта уже шыктанып үйрөнүп алгандан кийин мы вместе с Келечек Digital я предлагаю, потому что там ребята есть очень хорошие, способные, креативный балдар көп Келечек Digital'дачы. Ошолор менен биргелешип, Келечек Digital Башат менен биргелешип бир сайт Күздеми үчүн жазайт да. Мен сунушум ошондой, анан сиздердики кандай болот? Анан да неме деп айтты, эгерде сайт жасасаңар, анда ошол неме, вот Башат эки командага бөлүнөт деди, бирөө ошол административный, анан бирөөсү сайт жасаганга бөлүнөбүз дегендей кылды дебичи? Ошентип эле айтты. Ооба, мне кажется, у нас ребята все мындай шыктуу элебиз, административный часть менен кодовый часть алып кете алабыз. Менин оюмча. Да, же ошондой эле кылайлычы. Ата административный экиге бөлүнүп калса. Административный жактан жакшы иштейт биздин кыздар, балдар. И уже шыктанып калганбыз, биринчи спринттин результаты менен байкасак болот. Плюс ошо менен бирге мы сможем взять кодовую часть тоже. Өзүбүздүн Башаттын өзүнүн сайтын түзгөнгө күчүбүз жетет, но Күздеминин сайтын түзгөнгө нам все равно придется привлечь Келечек Digital. Поэтому өзүбүздүкүн өзүбүз түзөлү дагы азыркы учурда мы должны аналогдорду изилдеп чыгышыбыз керек. Биякта мисалы могу жерде аналогдорду изилдеп чыкпадыкпы? Ушуга да Экөөнү эле таптым, экөөнү эле таптым ошондо. Ошону эми да как минимум 10 сайтты аналог изилдөө кылып чыгайлы. Ошону чек-листке кошуп коеюн мен. Аналог организаторский часть, то есть сайт болот да, мындай баардык чөйрө, баардык долбоорлу камтыган сайт болот да ушунда. Ооба. Биздин сайтта ушу информация болуш керек да, ушу Күздеми IT марафону боюнча момундай проекттер бар. Ушул проекттер боюнча момундай иштер жүргүзүлүп атат, момундай YouTube канал түзүлгөн, Instagram ачылган, SMMдер катуу иштеп атат деген сыяктуу мындай красиво түзүп койгон сайт болуш керек да. Получается, мы Күздеми IT марафонун полностью как бы организационный частын алып баратабыз деп, ошол жазып аткан ишибизди веб-сайтка адаптация кылышыбыз керек да. Ошонун баарын ойлонуштуруп, шашпай, мындай логикасын сначала прототипте түзүп, потом нужно уже садиться за кодирование. По поводу жанагы логотип анан полный ошол чөйрө болсо чөйрөнүн логотиби менен чогуу ошол бир мындай блок кылып жасайбыз деп атканда, ошону басканда ошо чөйрөнүн сайтына кетип калгандай кылыпчы. Ооба, мисалы эмени көрсөтөйүн, кайсы немени көрсөтсөм болот силерге. Мына мисалы эми биздин эмелер дегендей да. Кандай десем? Биздин долбоорлорда. Биздин долбоорлор деп чөйрөнүн логотипин коюп коебуз, анан ошо пользователь чөйрөнүн логотиби жакса, ошол логотипти басканда автоматом ошо чөйрөнүн сайтына перенаправление. Здесь получается линкование болот да. Бир сайттан башка сайтка ырытып койсо болот да, биздин сайттанчы. Ошондой сыяктуу сайт түзүшүбүз керек да. Аны биз еще Атлантада ошенткенбиз. Атлантада именно вот несин коюп койгонбуз, логотипин. Аны басканда Notion'a кире турган кылып койгон элек. Ооба, вот бизде деле жасаганбыз андай командный немелерде бар, ошол логотипти коесуңар и потом перенаправление именно Notion сайтына жөнөткөнбүз да, ошондой сыяктуу эле да, силердики дагы. Ошондой сыяктуу кылып эле Башатты түзүп беришибиз керек да. Анан ошон үчүн азыр пока изучаем аналоги, изучаем, какие блоки мы должны составить, какие главы включать будем.
какие фотографии будем включать, кандай слайдерлерди туташтырабыз, потом бул ссылкадан башсак куда перенаправление болот, ошонун баарын изилдеп жазышыбыз керек. Ошонун баарынын аналогын биз спринт 2-нын ичинде уже хотя бы макет мы должны составить и уже на отчетном дне рассказать, да? Буга мен, я думаю, все кошулуш керек. Баардын кошушу керек. Азамат агайдан башка. Биздин дизайнерлерди да чакырабыз, скажем, чтобы все были здесь. И потом буну деген, азыр пока все думаем. Каныша эме да, чөйрөнүн кыз эмеси бизде эмне кылып жүрөт? Так, все, по-моему, Азамат. Notion'da же берки эмне Discord'да бетке ачып туруп, Figma'дан нелерин жөнтөрсөкчү, ойлогондагындай. Так, шаблондарды. Discord'да башка ветка не создаем. Ветку мы создавали, пока все это наладится. Могу жерден мен аналог деген эле сайтка, аналог деген страницага я просто сюда добавлю еще один эме. Бул түзүлбөйт экен. Так, хорошо, эметейин мен бияка. Идеи для сайта, сайт үчүн пикирлерди коюн. Локити бассаңыз жабык экен, сайкалайжат. Тетиги эмнеде аналогдордо. Вот все. Вот тут я добавляю еще один неме. Таблицу. И ушул жакка. Ну, в принципе, могу жерге баарын эле жүктөй берели. И могу жерге Figma деп жазып коеюн. Figma'нын ссылкасын ушул жерге коюп коем. Хорошо, ошол жака приглашать, там Figma'да приглашать этсе болот беле? Не помню уже я. Создаем на Figma. Ой-ё. Так, мы кошуп койдум, чтобы не забыть. И здесь, знаете, что я сделаю? Вот тут мы должны еще одну встречу провести по идее. То есть, получается, сегодня вторник, четверг, пятница. Пятница промежуточный да жолугабыз. Промежуточныйга чейин, извиняюсь, промежуточныйга чейин ойлорду топтоп, блокторду топтоп, өзүңөр макет кылсаңар Figma'дан болобу, Miro'дан макет кылып бергиле, анан ошол жерден аналог деген баракчасына жүктөй бергиле баардын, анан ошону пятница общий обсуждать этебиз, хорошо? Буну боюнча бүттү, по-моему. Здесь у нас идет спринт 2. И еще плюс здесь у нас дизайн идет. Дизайндан түзүш керек экен. Дизайн командасын мы должны подтягивать. Дизайнга бизге адам керек. Объявление кылайлы дизайн боюнча. Же кылбай эле коелу? Кылалы. Бато жетпей калат, биздин эме фантазиябыз жетпей калат. SMM командасы ким? Нургулбек Ишева, Айжамал Жамбулатов отурасыңарбы азыр, Во внимание примите и Гүлназ эже менен сүйлөшүп, эртең аннаунсментке объявление илип койгула, что требуются дизайнеры для разработки макета, сайта, проекта башат. Хорошо. SMM'ди да кошуп коюн бияка, метка кылып. Чтобы мы Башат SMM, Куздеми дайджесты да кошуп коюн, чтобы вы тоже были вовлечены. Это мы сюда включаем. Так, мону мы решили, что пока өзүбүз түзөбүз деп, поэтому я эту карточку удаляю.
И теперь нам нужно определить на эту неделю daily scrummer. Daily scrummer – это человек, который будет участвовать каждый день на встрече с Азаматом Токтакуновым, потом писать отчет и закидывать протокол деген страницаға, чтобы мы все были в курсе дела, о чем была речь сегодня на встрече с Азамат Агаем. Ким даяр? Күнүмдүк Азамат Агай менен болчу жолугушууда. Же эки киши тандайлы, же бир киши мүмкүнчүлүгү болсо катышканга, ошол киши силерге добро пожаловать на эту карточку дегендей. Калычы аны биз кече СММщиктер бөлүп алган болчукпуз да. Бөлүп алдыңар беле да? Вторник күнкү мен эртеңки күнкүгө эч ким жок. Пока никто не изъявил желание. Это четвертка уже бар. Бул жерде карточкабызды ачсаңыз көрөсүз. Так, хорошо. СММ, Daily Digest, ким кайсы күн? Ну все тогда. Все тогда. У вас только вторник нету, да, никого? Нет, в среду, на завтра. В среду, да. Есть желающие? На завтра. У меня просто на завтра времени нет. У меня в это время мне нужно младшего сына в школу повезти. Хорошо. Букашев тоже вроде СММ, да? Нет. Букашев. Нет? Эртеңки ким макул болот катышып? Эрбол бар экенсиңер. Эртең дейли встречага катышып биздин болуп аткан иш жөнүндө отчет берип, анан ага эмне жөнүндө сүйлөдү, ошол жөнүндө протокол түзүп бере аласыңарбы эртең? Сабак болуп калат Эрбол. Сабак болуп калат экен анда. Хорошо. Кто-нибудь есть из здесь присутствующих? Ким? Диана? Диана, силерсиңерби? Жок, мен эмес. Жок. Мен сурайын деп аткам. Айжамал кош берейин анда берге. Мен 11:30 катышып, бүгүнкү болгон эме чогулуш жөнүндө кыскача айтып, анан эмне болгонун угуп ошону жазам, Ооба. Так, Айжамал кош, могу жерде Гүлназ эженкин Айжамал Шаршемби деп коюн. Эртеңки Айжамал эже атада, 11. Бияқта менин кызым айтат, ким даяр десе, мен даяр деп жооп берем. Сайкал эже. Ошол Дейленин видеосу түштөн кийин эле чыгып атат да. Сразу эле чыгып атат, обычно молдогасы. Мен да сабак болом да, ошо кечинде көрүп, түштөн кийин 3-4дө көрүп, анан жазып чыккангачы. Дейли 11-15'te экен. Запистечи. Бүгүн бош болчумун, ошол агайдан кийин эле чыгардым, даяр болуп калган экен. Мурда күндөрү бошой калып, кечинде чыгарган болчумун. Эртеңкини кандай чыгара аласыз? Эртеңки билбейм, мындай 80% ыктымалдуулук менен убагында эле чыгарам го, ошо некелерди. Всё, мен Эртең эле жөнөтүңүз, ата мен кыздарым менен кеч калып кетпейин. Жума күндүкүн дагы. Айжамал Жанболат, эртең 11-15'te киресиз, 11:30 эмес. 11-15'te. Хорошо. Анда бул жуманы Айжамал Жанбулатова бул спринтке болуп бере аласыз? Жок, аны бул жуманыкын бөлүштүк деп аткамыз. Эмки жуманыкын Гүлназ эже өзү бөлүштүрүп берет болуш керек, Могу эме боюнча. Это только на эту неделю, да? Эмки жуманы Гүлназ эже бөлүштүрүп берет анда. Анда мону мен Daily Scrummer'ды я просто удалю и все. И Daily Scrummer'ге ошо SMM командасы жооптуу болсун. Я его удалила уже, да, получается. Так, башат үчүн түстөрдү тандоо, аны биз дизайнга жүктөдүк, Дизайнга жүктөдүкпү? Ошол жака жүктөп коюнчу сразу. Дизайнерлерде Ctrl-X и могу жерге чогуу ошо тоже просматривайте цветовую гамму, какую цветовую гамму вы считаете подходящей для проекта, для сайта проекта Башат, хорошо?
Анан неме пятница күнү обсуждение кылабыз, мен буну удалять эте берейин анда. Теперь следующее. Так, долбоорлордун списогун, а буну мен уже эртең кечен дайындап берем, это тоже я удаляю. Аны мен завтра до 12 списоктарды бөлүп берем ар бир координаторго. А это уже тоже тиге дизайнга кетет. Сайттын структурасын түзүп, жана эмки жолугушууда структурасын талкуулоо деген, бул мы уже обсудили, дизайн жанагы эмеге киргизип салбадыкпы. Все карточки мы разобрали, теперь только полная работа идет. Айжамал менен Нургуль, полностью контроль второго спринта идет за вами. Все. Эрбол, хорошо, ладно, жаңы эле окудум сообщениеңарды. Все, эми суроолор болсо, сурай бергиле. Мен Молдогазы. Ага. YouTube боюнча неме дейин аткам. Протоколдорду билбейм, мындай табыш кыйын болуп кетип атат. Анан биз өзүнчө бир шаблон кылалык, же ар бир YouTube'га description'гачы. Мисалы, Жылдыз Академиясынын веб-сайтын, Instagram, Азамат Агайдын GitHub, да бир эки өзүнүн сайтын, да бир шилтемеси бар болчу. Ошону андан кийин неме хэштегтер бар болчу да. Биз ар бир видеого ошону киргизе берсек. Алдына протокол кылыппы? YouTube'дун ар бир видеонун астына протоколду жүктөбөй деп атсыңар да, э? Ошол билбейм, табыш тиги жактан кыйын экен. Же жок болуп кеткенби айтор. Жок, мындай кыласыңар неме? Молдогазы. Clubhouse, Мед Жардам, мына просто устаттын видеосун жүктөдүңөр да. Вот тут вы просто пишите устат долбоору менен жолугушуу, анан могу жерден неме, могу туура эле бирок Жылдыз Академия, они как партнеры здесь выступают. Здесь основной Азамат Агайдыкы болуш керек да, эң негизгиси. Анткени product owner эме Азамат Агай. А могу Жылдыз Академияны астына коюп туруп партнер деп койсоңор болот. Күз деми IT марафонунун партнеру Жылдыз Академия деп ошону киргизип койсоңор болот. А основной у нас product owner эме Азамат Агай. Анан могу жерде устат долбоору менен жолугушуу деп астына кичине эме кылып коесуңар. Вот можете, знаете, как сделать? Жанагы поминутно жазып коет го, ну ага көп убакыт керек да, ну в принципе можем не включать. Пока устат долбоору менен жолугушуу деп туруп, биякта кратко эле биринчиси что обсуждалось, что обсуждается и что будет обсуждаться деген сыяктуу стендап сыяктуу кылып жазып койгула да. Биринчиси, допустим, бүгүнкү встреча макеттерди талкуулоо. Экинчиси макеттердин кодун жазуу. И төртүнчүсү макеттердин готовый сайтты пятница күнү уже релизге чыгаруу деген сыяктуу, ошондой сыяктуу кыскача эле бир маалымат берип койгула, болду. Протокол киргизбей эле койсоңор болот. Протокол болсо жакшы болмок. Мен өзүм катышпаган үчүн бул көрүп чыгыш керек болуп атат да. Көрүп чыккан убакыт жок да менде. SMM командасы вам задание ар бир бөлүнгөн каналга кирип, эгер видите, что у них стоит Zoom ссылка, требуйте от них протокол встречи. И просите у них, чтобы они этот протокол встречи загружали у себя на Notion страничке как отдельно жолугушуунун протоколдорун. Прям требуйте. Егер кто-то не хотим составлять тигу десеңер, бизге кайрылсаңар, анан иретке келтиребиз. Момундай сыяктуу болуп түшсүн ар бир команда. Ооба, туура айтасыз Айкалчы, потому что жана азыр кийинчи диджиталда отурганда Мээрим Керимбаева кайсыл жерден көрөмүн ушул видеону деди да. Анан мен ошол жерден көрүп отуруп, ошо диджиталдын Notion'а кирип, эч бир жерден таппадым немелеринчи, видеолордун өздөрүнүн командный встречаларынчы. YouTube'да бар. Жолугушуунун протоколдору бар бирде. Бизде бир эле встреча болду эмеде, спринттечи, биринчи спринтте. Протоколдор да, протоколдор видеосун YouTube'га жүктөйт да, жүктөй берет.
О, ютубка кирет. Ага, Здесь сразу плейлисты нажимают. В плейлисте, видите, уже здесь Уштат, Меджардам, Клабхаус, Sprint 2, Sprint Review, Келечек Digital, мынаке биздики биякта бүт видеолорубуз. 3 видео бар bizde. А мен анда протоколдорубуз бизде протоколдорубуз жолугушуунун протоколдору деп могу жерге бир эле протокол түзүлгөн. Мияка жүктөп койгонбуз да. Анан SMM вам задача, если жана бөлүнгөн 5 проект бөлүнүп атпайбы силерге? Бул нерсе бөлүп бербедиби? Ошол проекттин ичинде ссылка на Zoom көрүп калдыңарбы? Требуйте прям. Где протокол депчи? Если они составили, но загрузили в Discord, попросите, чтобы они загрузили, создали на Notion страничке отдельную страничку жолугушуунун протоколдору депчи. Или просто мо күздемиге киресиңер да ар бир проектти көрүп чыгасыңар. Мисалы Башаттыкына киресиңер да, ну, допустим, Ашарткына киреличи, азыр у них проверим протоколдорун есть или нет. Прям требуйте, если они не хотят протокол оформлять, просто Башатка жазып койгула объявление кылып. Мы обратились к такому-то проекту, но не увидели протокола деп. Мы там уже сами разберемся. С вас требования болот SMM командасычы. Так. Ашар меники болуп өзү. Протоколдор бар экен, мынаке көрүнөрбү? Бирок протоколдор түзүлүптүрбү? Түзүлбөптүр. Видите, они не до конца это сделали. Получается. Азыр мы башка протоколуна киреличи. На көрүнөрбү? Они просто вот так во главе, прям требуйте именно по формату. Формат бар да? Сакалжа кечиресиз, кээ бирөө Дискордтон эметип атышкан кээ бирөөлөр илипчи. Мели, или хотя бы ветка кылып илишсин, ошол жактан силер анан текшересиңер. Мына биздин протоколдун эме форматы бар. Мо формат түзүлгөн, ушул формат боюнча они должны оформлять. И прям если у команды по формату не идет, прям требуйте. Ушундай регламент илинип турат. Ушул протоколду следовать этип бизге протокол түзүп бергиле деп ошо мындай строгий требования коюп койгула да. Анан эгер уже аны неме аткарбаса, просто Башаттын ичине как объявление кылып койгула. Ушундай командалар протоколдун форматын не соблюдают. Прошу обратить внимание, команда Башат деп коюп туруп упоминание кылып койгула, анан аны уже мы сами решать будем там. Хорошо? Хорошо. Все, по-моему, по протоколам я правильно все разъяснила, да, если думаю. Бүттү. Эмди Башатка кирели. Анан эгер кто-то, если хочет посмотреть в Ютубе, ссылканы эле бөлүштүрүп койгула болду. Анан эме Молдогазы силердин сурооңорго жооп берейин. Куда я? Вот тут, в общем, биринчи ставьте Азамат агайды везде, постоянно. Могулар жакшы, анан болгону. Ошол хэштегтер көп эмеспи, же болобу? Нет, нормально эле. Еще упомянуть надо эме күз деми IT марафон деген хэштег түзүп койгула. Ошону эң биринчи кылып койгула, хорошо? Обязательно биринчиге Токтокуновдун атын койгула. Биринчи рядда ошо Азамат агайдын аты жүрүш керек да. Күз деми бар экен мынакей. Бар экен, хорошо, все. Токтокуновду наперед всегда ставьте. Жылдыз Академии, Тимур Моне, KG USA, Бакыт Абдишевтар, они будут выступать как партнеры, как инвесторы. Их можно прям на второе место поставить, но Токтокун, потому что это продукт агайдын продукту, мы должны его продвигать более чем остальных, да? Да, все. И вот тут вместо команд Codem, Dream Team, Movers дегендерге просто эме кылганыңар оңго дейм. Башат, KG Digital, Заман, Меджардам деп ушундай хэштег түзгөнүбүз оңго дейм, что вы думаете? Мен ноутбугум өчүп калды, ачыш кеттим эле. Да, ошондой эле. Мен айтып атам. Неме, Молдогазы берде Codem, Dream Team, Movers'терди эме белгилеп кетсиңер, бирок мне кажется, будет лучше, если мы проекттин аттарын хэштег кылабыз. Чөйрө, Ашар, Заман, Меджардам, Башат депчи.
Потому что могу Кодем, Там. Dream Team, алар иштешип атат, бирок оно не имеет никакого отношения проекттерге. Это все, вот эти Хорошо. команды, это только из келечека. Ушу замечание, и тут немножко добавьте 3-4 пункт кошуп койгула. Кыскача видео жөнүндө маалымат. Аны деген эгер өзүңөрдүн оюңар жетпесе, SMM командага кайрылгыла, SMM команда жардам берет силерге. Так, все, по-моему, да, мы карточки разобрали. Все, теперь работаем по карточкам. Есть вопросы? Через 7 минут видео бүтөт экен, Zoom. Ошол бүткөнчө обсуждение кылып турайлы дагы. Так, кстати, мы должны, напомните, пожалуйста, мне, что мы должны дизайн командасын активизировать этиш керек, анткени биздин дизайн командабыз что-то слабо работает. Жок эчкимиси. Ни на встречах нету и вообще нету, их не видно. Завтра Башаттан напоминание кылып коелочу, пожалуйста, мен завтра аларды чымчылап коеюн бираз. И плюс SMM командасы дизайнерлер командасына чакырык илип коюш керек эртең. По-моему, все. Айжамал Самибаева, Нургул Кутайбергенова, вам удачи. Экинчи спринтти аман эсен бүтүрүп алгыла. Рахмат. Менде бир суроо бар эже. Мен Discordко тиги жумуштагы компьютерден регистрация болгондо, анан үйдөн ноутбукта балам регистрация болгондо, анан азыр бул үйдөн ноутбуктан мен өзүмдүн Discordума кире албай атам да. Балаңыздын Discordунан чыгып кетесиз. Монтип чыгасыз да, могу жерде настройка деген бар. Ушул жака киресиз дагы. Могу жерде выйти деген бар, көрдүңүзбү? Выйтини басасыз. Окей дейсиз. Все, анан могу жерге өзүңүздүн жаңы почта, өзүңүздүн почтаңызды жазасыз, паролуңузду жазасыз. Телефонуңузда барбы Discord? Азыр мен телефондон чыгып атам. Телефонуңузда бар болсо, компьютерге кирип, кодду через телефондун QR коду менен сканировать этсеңиз, автоматтан логин болуп кетесиз. Эгер андай кыла албасаңыз, анда просто өзүңүздүн почтаңызды киргизесиз да, паролун киргизесиз и вход деп коесуз, болду. Хорошо? Монтип кирип кетесиз анан. Все, анан эме Notion боюнча бир суроом бар. Мы должны улучшить Notion, Аны качан сүйлөшөлү? Эмки встречага чейин идеялар топтобойсуңарбы? Эмне кошушубуз керек? Опросникти кошуп коем мен. Да, эмне кошсок болот? Олжобой агай даяр шаблондор бар деген да, ошолорду карап көрбөйлү. Давайте ошо до пятницы ошону карап, Башатты эметели. Реструктуризация кылайлы. Бул пока жөн эле простой жөнөкөй эле болуп турат. Буну бирок жакшыртышыбыз керек да. Пятницага чейин ойлорду күтөм анда, могу жерге кошуп коеюн. Иди. Так, Notion боюнча. Notion баракчасын жакшыртуу боюнча ой пикирлер деп коеюн, Баарыңарды кошом бияка. Все, кто участники в Башатте, все должны быть здесь. И в пятницу мы будем обсуждать улучшение всех этих вопросов. Сайкал эже, мен чыгарайын, эртең сабакым бар эле. Все, хорошо, ладно, все, ушу менен азыр бүтүрөбүз, 3 минутта калды. Хорошо. Жакшыңыздар. Жакшы турла, хорошо.
Все. Байкал эже мен баштап жокмун да, мен просто ютуб деле алып калган болчу деп жатам. А все уже ютубту алгандан кийин силер уже башаттасыңар. Выбора нету, Молдогаз. Хочешь, не хочешь. Тамаша, я не заставляю, бирок эме убактыңар болбосо я не против. Мындай жүргөнүң, силер биякта жүргөнүңөр эле оң да, по моему мнению. Активный он. Анан Ага. плюс жетишпесеңер деле жүрө бергиле, кошуло бересиңер да, мындай обсуждение аны буларгач. Без разницы, эч кимди кубайбыз, эч кимди эметпейбиз. Так, бирден мы 23:00 встречаемся, да? Все. Так, все, ребята. Я на этом все. Эгер силерде суроо жок болсо, анда спокойной ночи кылайлы. Эртең жумушка чыгыш керек. Или суроолор барбы? Все, теперь Календарга жүктөп коюш керекпи? и Встречаларды. ооба, встречаны календарга жүктөп койгула. Немесин? Пятница күнү. Пятницаныкын эле. Хорошо. Пятница. Пятница 11'de. Saat 11'de Пятница ошо. 11'de жолугабыз. Күндүзгү Все, теперь по карточкам иштеп атабыз баардыгыбыз. Жетишпегендер мен, может быть, кичине бир 2 саат, 3 саат менен кечигип жүктөшү мүмкүн, а так в основном все карточки разобрали. Все, всем спасибо за участие, рахмат. Все, теперь второй спринтти да тытып жиберели эмди. Жакшы жаткыла, жакшы тургула, эмки жолугушканча. Рахмат, жакшы жасаңыздар. Сизге да рахмат. Все, я останавливаю демонстрацию. Мен ютубка загружу Молдогазы, анан силер оформлять этип койгула. Все, рахмат, баарыңыздарга рахмат. Протоколду бул жумага Айжамал Жамбулатова түзөт, ошол тиги Notion'дан көрүп алсаңар болот. Все, всем пока, спокойной ночи. Спокойной ночи.